Fáilte go seachcain an bethe scríomhad ar Gaelic, agus apar seachcain. Seo ma dhéarag hall an leor úr, ha mi a bhí bring man a leor úr, ar son si a miasan, ha mi a bhí ga scríomh agus son tór na sachin a sin, agus ma dhéarag hall an roiad an glasachú chuth sin a leor úr ar bhog ag ai right. Bí seo an is rí aing is na búch sin, chan is gym a bhile huas larach lín an corlan leorich an háast ach bí a gaichir agus ha mín dochas gun ceanich siwe agus gun corde riv. Agus bevelum cho tangle sa hami gan a hula dunia a haid bhí sas as a leor do gavin agus a hula dunia ag lua press. Agus gaharid do Joanne nich gegoin a rein an jessachig the leor cho minachoch agus don do Tom B a rein an cótoch agus gan a hula dunia ag corn an leorchin a ha vi a cumul taichk ri reum as an scríbig acum son Jake bliona an ish. Cwyú Jake bliona yn ish. So, saunig I write a sin gachur ar bhog ag a leorlan vitchel an an glasachú agus fa Mark Ringe as a chahar a cur héistin orm nach ro chrúai idir agus fa Joe chorag acum agus ha colach go de chorde ri si hwyd yn i fa lar chorde riwmse agus ha mi chotolitig fel yn leor nish a mwy yn sin agus ri aing do Unisabí a ha a son a levig. Mar a host mi ha mi dochas gan corste riv agus mar a chanas mi man a leorichin ed an bí mi gianu leervisin as san tre krimakan ac ha mi dúnan a son bechgan levetar an a chlunsing ma no donna agus hanún rialch acum son an leorichin acum hín agus mar sin churing fáilte feedback sa mi a heag dúine. Fe mi cúdeoch ra gaibh mo leisgal nach de rain mi video crimacan an teachgoin sa chai, fa mi cho chain san a hiad leg an teachgoin, fa mi cho lac rí pisiac, fa mi gynnéims gun chomas agus mar sin chad rain mi video crimacan an teachgoin sa chai ach mi an a teachgoin. So sin clach míle an coigh leoracham an an cló agus hort Mark an roi an the vai the hoshik sin as an tachatus na the hoshik bring orm ag toshach an tachatus gromé a vi giunschen Gaelic as an fiet blionas as sin fear agus sin fiet bliona hoshik mi giunschen gan in actually baroch na sin fiet gelé gaisich mi hiet fís skrivi ac man a davile sa giano tri sa hiet fís fiction ac an an davile sa tri no keheth sylmi. Agus mar sin coig leorichin han sin chodonna. Ha mi edda vi bring as na differ video an seo as an tre seo a week in the life ed na project in ille ha fan yergo bi fis acuf gyfel morsht scale fan yergo agus sin an a novel a vis as a viarsht ha mi edda vi gopad ed menne then ach as na bicken hiachkunin a ha romanish bi mi a tjulde go drama a rihist or ha da project drama agus bí mi a co-scríbeg ferhiú le díis ille rút nachtar mi réa co-prucha get trúr agus bí a insioch féichgin cimar a goprichas sin. So as na seachcunin a ha rom bí mi bring barach mi drama agus an ocean stray jirig a yipling stoch jirig a yipling toshach a chéching wo sinnerast bí me gopper a rihiist rosk agus a bhúst scéal.
ach bí me cumla dullis na video'n cumla neach gan rif mw na bheithe scrífi acam ach yn diw ha mi dirach tolichtje sé fucha go hawn gyfer yn leor awn gyfer eri ein gydanig na lefrachgan as y chlofwol dar an yn nŵnie sy'n rwydile sawn yn je hen mw leo dy hydje mas jach sy'n ysjach gan tiom ec ai right y hwyd mi mo spoken es edd yn leor hen agos ydyw ha mi dirach o tolich sy'n gos. Tach beleif son eisteach bí mis ras le neach ganile yn ahiach gyn agos gos y feich mi eisteach mar sy'n leif.